ovo je Marina, mi smo članovi Kosovskog zavjeta i ovdje smo došli da vas upoznamo sa radom Kosovskog zavjeta i radom Dveri srpske. Kosovski zavjet je pokret mladih ljudi koji je vidio da je istinsko oduševljenje u pravoslavlju. To je pokret mladi ljudi koji znaju da je vjera bez djela mrtva, kao što kaže nam sveti apostol Jakov. I Kosovski zavjet teži da pokaže ne samo našoj omladini, nego svim Srbima da je istinsko oduševljenje u pravoslavlju. Kosovski zavjet je nastao tako što je jedna mlada grupa ljudi odlučila da pomaže Srbi na Kosovu i Metohiji. Ta mlada grupa ljudi sad ima oko 30 članova. Glavne aktivnosti su saradnja sa Dverima srpskim, promocija srpske mreže i stvaranje svetosavske škole. A glavni cilj je buđenje tog istinskog pravoslavnog oduševljenja kroz aktivnosti koje sam rekao. Rad Kosovskog zavjeta i rad Dveri srpske pokazuje odlične plodove. Na primjer, ove godine smo stvorili 2 svetosavske škole. Jedna u Miltonu, a druga u Otavi. Stvaranje ovih svetosavskih škola je jedan od mnogih primjera koji pokazuje da jedna mlada grupa ljudi dostigla odlične rezultate. Ovo zaista potvrđuje one riječi koje je Gospod rekao, sve je moguće onome koji vjeruje i one riječi bez mene ne možete činiti ništa. Znači, zahvaljujući Gospodu Bogu, mi smo dostigli ove odlične rezultate. Velika je tragedija, draga braćo i sestre, što danas dosta Srba koji sebe nazivaju pravoslavcima uopšte ne žive po evanđelju. Dosta Srba zaboravlja one riječi koje je Gospod rekao, kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svoje naškodi. Naši preci dobro znali ove riječi. Zato Kosovski zavjet teži da pokaže Srbima da je istinsko oduševljenje u pravoslavlju, da budi Srbe iz ovog egocentričnog sistema i da utiče na duhovni preporod srpskog naroda. Hvala. Dobro večer svima, ja ću ukratko predstaviti Dveri srpske. Dveri su nastale kao patriotski pokret studenta prije 10 godina sa ciljem obnavljanja svetosavlja, domaćinske porodice i očuvanja srpskog jezika i kulture. Kao pokret mladih ljudi, Dveri su pokrenule mnogo važne akcije u zadnjih 10 godina, kao što su pokret za život, rad na čuvanju nacionalnog identiteta, širenje porodičnih vrednosti i aktivno organizovanje srpske omladine u Srbiji i dijaspori. Večeras imamo čast da po drugi put ugostimo gospodina Boška Obradovića iz Srbije, koji će nam detaljnije objasniti šta su srpske Dveri. Dragi prijatelji, još jednom pomaže Bog svima. Zaista mi je zadovoljstvo da evo na kraju ovog našeg već drugog druženja u jednoj godini ovde u Ontariju i čitavoj Kanadi imamo ovo završno zajedničko veče sa našim prijateljima iz kluba Ljudi govore, koji zaista izdaje jedan eminentan književni časopis koji je vjerojatno jedinstven ne samo na nivou naše dijaspore, nego može da konkuriše u ovome času za jedan zaista od najboljih književnih časopisa koje uopšte imamo na srpskom jeziku, po svojim autorima i temama koje pokreće. I zahvaljujem naravno njima na onome što smo do sada zajednički radili, pa tako i na ovoj večeri. Naravno, moje najveće zahvalnosti i ljubav ide prema svima iz Kosovskog zavjeta koji su zaista, evo, po drugi put ugostili Dveri srpske ovde u Kanadi, mnogo se potrudili i uložili u to da, evo, imamo niz od preko 10 gradova i srpskih zajednica u kojima smo imali promocije i da, evo, večeras imamo ovo završno veče za Ontario i za ovu našu posetu ove godine. Naravno, hvala i crkveno-školskoj opštini ovde, u ovoj crkvi i eparhiji kanadskoj u celini, svima onima koji su doprineli i doprinose da Dveri srpski i Kosovski zavjet pokušaju da ostvare možda nešto od onoga što je naš cilj i plana, već ste čuli nešto od toga iz izlaganja ovih mladih ljudi koji zaista treba podržati u njihovom naporu i dobroj volji da u ovom i ovakvom vremenu ne žive samo za sebe, već da žive i za druge. I kad sam rekao to, možda sam i rekao zapravo ono što bi trebalo da bude moja centralna večerašnja tema. Da li je moguće u 21. veku živeti ne samo za sebe, već i za druge? Naša večerašnja tema, kao što znate, glasi vera, nacija i mladi. Kakav bi trebalo da bude taj neki mladi lider ili uopšte ozbiljan čovjek u 21. veku? Ali pre nego što se dotaknemo svih tih teških i vrlo ozbiljnih tema i nešto više kažemo o onome što Dveri rade i što zajedno sa Kosovskim zavjetom radimo, ja bih želeo sa vama upravo da podelim neka razmišljanja koje evo do sada nisam govorio na svojim predavanjima i to najviše iz razloga što ovde je dosta ljudi koji su već bili na nekim ranijim predavanjima, pa da probamo da budemo u nečemu novi i da porazgovaramo o jednoj novoj temi koju baš razmišljam poslednjih dana
i koja mislim da bi možda bila značajnija od svega drugoga ako bismo je pozitivno rešili. Naime, svi ćete se vi setiti, bez obzira kada ste otišli iz nekakvih srpskih zemalja tamo na Balkanu, pa čak i ako ste rođeni ovde, možda ste mogli o tome nešto da znate, da je u jedno vreme jedna od najnegativnijih etiketa koju ste mogli dati nekome mladom čoveku ili uopšte bilo kom čoveku, da je on seljak. U žargonu srpskog jezika još uvek, nažalost, vlada ta negativna etiketa da je onaj koga biste obeležili rečju seljak bio neko ko je zaostao, ko je nemoderan, ko ima jedan potpuno negativan sistem vrednosti, koji je onako uštogljen, nesposoban, ružan, možda čak i pomalo jadan i u svakom smislu neukusan i neskladan sa savremenim svetom i onakim kakav bi čovjek modern danas trebalo da bude. I verujte da je u posljednjih pola veka u Srbiji učinjeno mnogo da ova etiketa zaživi i da sve ono što je ružno, što je na neki način neuspešno, što je čak pomalo smešno, bude vezano za tu etiketu seljaka. I taj seljak, naučeni srpski, na kome počiva i među ostalog da odmah to ispomenemo srpska istorija, jer ja ne znam da li ima neko u srpskom narodu ko nije poreklom sa selom. I ne znam kako je moguće samim tim govoriti na ovaj pežorativan način o selu i seljaku i time vređati praktično svoje vlastito poreklo i svoju vlastitu porodicu. To prvo. Ali čak i da to izuzmemo, mi moramo da znamo, ako dobro poznajemo svoju istoriju, da je ključni kvalitet srpskog naroda poticao sa sela. Njegova ekonomska, politička, vojna i svaka druga moć, pa čak i ogroman procenat stanovništva i poljoprivrede kao osnovne privredne grane bio je i ostao je u dobrom procentu na srpskome selu. Ali to srpsko selo nije bilo značajno samo zbog toga, već je bilo značajno što je u sebi nosilo određeni sistem vrednosti sa kojim se zapravo želelo obračunati. I kada su ti ideolozi tog bekstva iz sela u grad, bekstva sa njive u fabrike, bekstva iz tog nekakvog tamo zatucanog života u nekakav svetli život grada, skovali ovu kovanicu seljak u tom negativnom smislu, oni su zapravo želeli da se obračunaju sa tradicionalnim sistemom vrednosti. Želeli su da pokažu da sve ono što zapravo znači selo, što znači tradicija, što znači naše nacionalno nasleđe, jeste nešto što je bedno, zaostalo, primitivno, nesavremeno i u potpunom neskladu sa savremenim svetom. Ajde da kažemo da je to bila legitimna pozicija nekakvih novih ideologa koji su htjeli da stvore novog čoveka, novi svet, novo društvo, novu državu, novi život, novi sistem vrednosti, novu sreću i sve drugo što su obećavali čovečanstvu unazad nekoliko tih totalitarnih uglavnom ideologija posljednjih decenija i možda čitav 20. vek. Ajde da kažemo da su oni na to imali pravo. Ali mi takođe danas, na kraju toga 20. veka i evo već duboko u 21. veku imamo pravo da postavimo pitanje gde je završio i kako je završio taj njihov progres i bekstvo od te zaostalosti. Da li smo mi danas dostigli takvu vrstu duhovnog, moralnog, ajde i materijalnog i svakog drugog progresa da možemo da kažemo da smo bolji ljudi i da smo bolje društvo nego ono što je nekada postojalo. Dakle, gde se završio taj ljudski napredak, gde se završila ta civilizacijska dostignuća i dokle smo mi stigli sa tim večitim progresom i večitim ostvarivanjem sreće na ovome svetu.